Siz nan bile jaş gördük ese. Kurban nan, fiyakta katlık nan, fiyakta yumuşak nan. Что за палка? Да. Kim diyor? Vallahi duralım. Nam mata silikten dedi. Sarı yaşagan eken. 1928 yılı. Muzey, hocake bu. O muzey. Siz hazır içine girseniz de birisiyle baruz lilayız o değil. Görünüz. Çıngiz Aytmat. Çıngiz Aytmat. Tetkiye sadık. Bulacak can imarat. Usul Azamat sadık. Mursa bilet. Usul sadık. Usul sadık mı? Koşumça imarat. Kaçan da konuşayım. Kaçan bitiyoruz bunu? Oktyabrga. Oktyabrga bitmiyorsunuz. Şimdi Oktябрь geliyor. Bitiyorsunuz. Bitiyoruz. İçi kaldı da güzel. Kırsı kaldı. Hayırlı falan. Ne oldu? Muzeyde işte otasın. Orada. Azim orada var. Bu trek çekilgen kızın olsa. Yok. Asfalt yaptı. Давайте на ДГ. Мы сначала макулу азырбо стойка бүтүп, орыс жумуштар бүткөндөн кийин эле. Могу здание эмне болгон здание? Ya. Bunun bu direktörün ayağını çekemeyecek. Kimden? Bunun bu direktörün ayağını çekemeyecek. Bu kандай bir çekemez керек. Direktöre sorgunda da Давайте, ana görüş. Ayzada. Ruhsat verdi de. Состав знаем. Жазгыла срочно эметели. Документтерин карап кайтарыш керек, мына кайтарды келчи. Бүт, мо садик бүткөн сөчү, муну алып документтерин бүтүрүп. Çoğunu sadıkını açık gerekli sakaya geçiyor. Akıllı. Bu lüksün kadın dikemen kötü oldu dedim. Keyifleştirme koşulu ötüp kalsa staloy şakacılıkta. Yok bunu bozuş gerek de. Yok bunu bozuş gerek oldu. Karan buldu le. Bu elimin teneken muzey menen. Karam onda ne oldu? Karol kana var. Karol kananız bile muzey kimde? Özümüzden başka bir ya. Onlar da ondayız. Demek kim? Adı. Yok bu ne? Kardeş başı. Sakalaşamla bütün ekmeğe var ondayız. Asfalt taşı, burası bir başı. Bu projekt girgen emes de. Ya da başa o zaman. Так, ну, били за него? Так, кадастр, вот он. Шуныңыз, а? Давайте срочно, мы экил еленден займан кен орaya кайта, мэрия и садике кайта келишип керек. Могу мурда бир корпус болгон экен, а садик? Я. Здесь сказали, как раз. Как раз это именно бир корпус болгон экен. Срочно işlemde, makul, srочно işler. Ne uçarsın Türkiye'de? Kanday sana? Nasıl olacaksın? Zavediyeşte sadika o zaman ecikleri tatmak gerekiyor. Eciklerin var mı? Kastık bir alan soruyor. Ne? Yok, bulacak. Takarken ha? Muzeye gel. 1901 yıl bolganda şonda bir kılım 125 yıl oldu da kaçtı. 125 yıl bolganda şonda bu kaysı sarayın emesi olgun eken. Ошол мезгилде губернатор Николайдын мезгили болду. Bu janagы орустар киргенде ya Ак партия структурундағы иштеп отурганда Чыңгыз Айтматов өзү сарбеланган. история жок bu. Историясы жок beкен. Историясы бар, өзү айтып келет. Başta kana temiz. Onun içine var ki korkusu oluyor.
Айтабыз, буну жасаткан менен эле баягы эскилиги жетип калган үчүн дагы. Salkım, sıvırlar tek boş gerek. Tarakan yok mu Cekim? Ya. Жок. Ya tamam koy koydunuz mu? Чекелерин. Kılıç da Cekim. Kırkmışlı koyutan var. Kırkmışlı koyutan var. O eski gene. Ama o yaşların koyduğunu gene. Evet, sonra koyduğunuz mu? Yetti. Литейка. Зато на, жеке. Siz nan bile yaş gördük ese. Kurgumla, fiyakta katlıkla, fiyakta yumuşakla. Koştum. Alsanız jeke. Ne olacak? Bu ne? Ушул жерге эле. Молодец. Везде порядок. Да. Что за палка? Да. Kim diyor? Vallahi duralım. Жок. Üçü. Niye burada ekan? Не то кино алыппын ба? Же жакпай атам ба? Билбейм сиз экен. Танцевальный зал и спальня и все в одном, да? Проекты бар экен. Тут еще сидишь там екен. Судья, почему ты сидишь там такой? Я здесь пора сидеть по теннисче, бро. Нам мата сидишь там тут. Что почему? Что? Что сам сидишь там там? Мына группага ошондолорду. Қана зовет düşüyoruz. Yani biz kana hospitalden yapsanız. Baksanız. Kança жылғы болды да, Yirmi алмашкан sидишь жоқ. там da bulsanız. Ошол да эле. Қарап. Буну күндө мына кадыр жайып, бийилден жазды жайдык. Бу Yok эме şöyle sидишь там tatlıyım. эми маклайын. 20 жылдан бери алмашканы жок бул матрас. Жакшы мана Зарин Акылбековна келип, энди мана начали бул. Алмаштырган. Эми мана бизикини биринчи очурда алмаштырып берем деди. Эчем алмашканы жок да. Неге жеке? Жок, алмашканга берилген. Ошо кандай Жок, мен сурап Темir. канчалык акча Берилген Ya. жок. гармонго менен жөнөлгөн жок. Берилген жок. Ya. Алмаштырабыз энди биз мана канча жыл Ya. иштедик. Қараматастарын бардығын о ескіліп қалды. Ана мына жаңы кроватька да туура келбей Буну атат. келип мана жаңкырап бизге бүкпөп, буну макыл дейт. Мағда сидишь там da. Матрас қанша тұрады? 450дөн баштап 820га чейин. Так. Азыркы учурда бизде 100 матрасыбыз даяр болду да, 100 матрасыбыз калды. Қаншасының алтасына асты? Ошондай алтасына бар. Ал ерекпіз. Қаяқтан алып келген? Өзіңіз сатып Муну мен келген? өзүм эле. Ал не үшін сатадылар, өзі алып келді? Жоқ, бізде
Мэрия наша бөлүнбөйбү. Жок, мэриядан акча бүт бөлүнүп берилген охват кылганга. Ошону вовремя директор айтып, бул жактар беришиш керек эле процессти. Эскирип кетсе 2 жылда айтып атат эжеке. 2 жыл мисалы алмаштырышына жүргөзүлөт. Сураныч катым дагы деле турат, бирок эми гаронодон мага жооп келбесе мен иштеке кыла албайм да. А эмне үчүн что? Эмне үчүн алмаштырып атасыңар? Акча каражат. Акча каражат. Акча бөлүнгөн деп атпайсызбы? Карайлы, тактайлы, бири-бирине карабагыла, акча жок болсо бөлөлү да калып жаңылаш керек. Бир сыйын Акча жок. Акча жок. Бөлүмө жок болот. Жок. Биз азыр жаңы садиктерге берип коюп атабыз ачылган. Себеби ал садик бурганда мебелди эле берип коюп атат катуу. Бирок андай төшөнчүлөрүн биз берип атабыз да. Анан баардыгын акчабыз Санагылар акча эметели, бөлөлү. Акчаны табайлы. Мектептен карап коюңуз ата. Сиздер ысыбайбы? Бұлар насос не істесен? Насос менен. Насос не істейді. Насос жоқ болса ысыбайды. То система қалыптылығы. Насилмен күшке салып, КТ-ның начальнигі шақырылды. 25-ке чыгыптыр. 26-га чыгыптыр, Все түшүндүм. Эжеке, сизде за исключением матраса жакшы экен. Рахмат чоң. Сизге ийгилик каалайм. Эми жанагы музейди катнакай кылып карап, оңдоп отуруп турсуз, сонун жакшы. Бүгүн светин тамыз бересиңер. Напор жакшы экен. Отопленияны пока мектепти карап туруңуз, мектепти. А бул жерди жаңадан көчкөнгө өзүм келип лично ачып берем. Лично өзүм келип ачып берем. Так, и матрастарды прям срочно сегодня закупите. Макулбу, тыйын жок болсо мен таап берем. Сатарларды канча тыйын керек? Мага айтасыз. Эме Абсалбековна. Эме канча тыйын керек болсо айтасыз мага, матрасты базардан көрүп. Базар басында. Жанагындай завышный болбосун балар, макулбу? Базарда 400 сом, бияка келгенсе 1000 сом болуп калбаш керек. Базарда 400 сом болсо 50 сом кошулар жол киресине, 450 сом либо 460 сом болуш керек. Макулбу? Ошо. Все, светти бүгүн тамыз. Gelişti ya. Кана коллективин чакырыңыз экен. Модель окумушка. Эксклюзив экен да. Жагабекова. Сизде машка жок болсо керек булма. Сизде эле бар ушундак булар. Дөңгөлөктөн жасап берсиз. Сизге чейиндер жасаган экен. Жо мага чейин да болгон экен, мен да келип кичине кошумчалап неме кылдым, бирок акыры уже токтоттук мындай резиналарды. Дөңгөлөктөн. Бул жанагы советский изобретатель жасаган да. Куруктарды сондуруп турат. Муну башын байлап коюп турушпа. Ооба. Бул жака түшүп балдар кеде үстүнө чыгып алып минип алышат да, жаш балдарчы, анан байлап койгон. Чебурашка. Бак, чебурашка да карып тура. Крокодил генде карып калыптыр. Биз менен тең окшойт да. Жеке, киде. Крокодил гена. Биз менен тең экенде. Мен балдарым келген бұл садикке. Мурун каты чебурашка болгон. Мурун каты жирекке чейин чебурашка болгон. Так.